محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهار المصطفى من منظر أطهر المنظر يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أمي تغني الله سبحانه وتعالى فيك بشيطان تورم ولا دم دم نتوفلان في أمبازم الله سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى كسي سبتي كأنجا جونيا جرا الله يانغو الله سبحانه وتعالى كفارانغا أنغا نغوينا. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى دورا جوكا كونينا وكوب كيبولو كوباي na Allah subhanahu wa ta'ala bora kobala yakele kobala ngole Allah kangishama o kama mam zizini sitki masata ko barka may kasolka alakrabaka sallallahu alaihi wasallam ana jenyo zanmon ana bona sanmon qur'ana nasula batul kama asabatra qur'ana nasula Allah subhanahu wa ta'ala ko alakrabaka fa manuni ko ala naka bunye ana kamela kawnu chaya ko be salka alakrabaka o koraye ko be duko ke alakrabaka sallallahu alaihi wasallam hal na soro Allah subhanahu wa ta'ala ka duko ke chuguya nyekere ngara lembola Allah subhanahu wa ta'ala bi duko ke alaka kiraye ko mu'min munun dara Allah subhanahu wa ta'ala ka alayala nandara alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka kirayala andara sayala andara saka kununa ko nga duko ke alkaraba sallallahu alaihi wasallam o nyamar sanuma labatul kama am salka alkaraba ka anaji nyanzanu mon ana bona sanmo wala nyuman dodo alkaraba mando ay to nga ke nyuman do nawye ni ma nyeni ma kana cin atigima alkara nyanama alkara sallallahu alaihi wasallam bugora ongama annani nangama alkara sallallahu alaihi wasallam samugan sabakene nduma kolenga lamma kullu fa bir risala akele ko fe kiraye alkara sallallahu alaihi wasallam madable amalla fiyable hatta atahu yaqinu fo sayan nanama ango sanu tseko sara anga waru tseko sara famiyo sara dama Allah subhanahu wa ta'ala ya amla mina ko anga duko kana bona sanma ona jinyo zanmoni. Assalamu nanyo lamar yamar sanuma labatu ami folike alislame chema ana musumaka ibadallah usikum bi taqwallahi alazim wa uhadhirukum min ma'siyatihi ad-da'iyati ila azabihi al-alim. Allah taraka jon mala di nyira kun la dile ko ato nga je anga sira Allah subhanahu wa ta'ala ni ala ko anga mingi ato anga ke anze ko dama jirala Allah subhanahu wa ta'ala ko anga minto ato anga to anze ko dama jirala. Assalamu jena bo lafiya ana barka soronende alkama jodo kuna wolo bi soronende nende siratun aywa tikalin noya sababu ye aljina kono siki sababu bi soronende am ala del alaka kaka ala yakama Allah subhanahu wa ta'ala ka yara yin siranyen noya ana balma alsalama belajele wa alam annana bi idin mudabbir al umur. Assalamu alaikum mandum ba fa ka don Allah subhanahu wa ta'ala ka je konana والقادر عليها الله سبحانه وتعالى من بكو دبلي وكو لتك الله سبحانه وتعالى دبولو نيازك لي في الجلسة 39 سكي بسبان كونونانا فوق منبر الفقه المالكي منبر الفقه المالكي السنفي. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلامة والعافية مساتك مسات ديلي أمنا فمن مواندا سيسان كفو السلام فربا جمع كليه على كان بي سبابا ما ألا الله سبحانه وتعالى كان جسي الله سبحانه وتعالى كان لا فيها. وقبل الخوض في الدرس يناندوني تي ولا دلا نشكر كافة المسلمين جزيل الشكر أم أرسام فربا جمع كل فولي يرير لا كبركة دا الحمد لله رب العالمين أنجي تشكني أكاد قولا شنت لي سغمان ولا أكاد مكان دمامون بس أما أيان جي فا أم الله سبحانه وتعالى دلي على كبارين على كاكي أن يرني نكما على كاكي الجنة سراي أنا بالم أرسلام بلجلي رجعنا فيكم أكيد
anjigi kan ala shu anitle sogman wula narjo da'watikum salihah ana al-layli wan nahari anjigi baka duko kan watin non gonnana akana nyina go assalamu ayande me duko wala ne mbarayna ya rabbi barake ko nyuma ala ko noko ya anambal ma assalamu belajelema ayma ya bara ala ko noko ya anambal ma assalamu belajelema assalamu insha Allah ta'ala darsuna al-yawma tabi'un lidars as-sabiqi anga bi walada abituku walada temenena lahdartigi ayaka kitabu damina ako kullu wajibin ala man kullifa tasahihu imanahu ke ka donga fo fen volam bi wajibi ya baliku ka kode akaka lemaniya sabati le kofe ko aka soroka aywa chesri ka ka farda kenger lo nyine ko shidon lahdartigi aywa sanya fo ka soroka seli tukwala adone ko aywa selila seli aywa ko bonye kama lahdartigi yoro seli joro korta kama lahdartigi dona selila ay kitabu datugo ni seli ko ya Allah subhanahu wa ta'ala ma fonsiriya ma aka babu werda ya labli kadam na sel fardawla kana sunna wala kana amus sahabula fo kana se kenebato ni banabato seli chokoma fo ka se selama ka nga seli ke ni alanya serenya dakene minni ka dace ni sujudu sahwiye alaka getura Allah subhanahu wa ta'ala kana sar kayrala lahdartigi ko getura de pamina nay ni ngafe la anya fi ya misegaka anana gafe indi abama abafana kunya ngana ye don tigi kundo mama nana ye gafe laje akwa denge ma ko ma atayta bi jadidi e manan kurai e tamana cewta man nona muso ba fe ude ngo kura de ke watibe la tartigi kitabu mine ayela ayan aywa akan soja jira abala ya ka gafe mina ya don ko ale man gafe indi la ka to nyini naye amad la ka jamu nyini naye ayad la de ka alaka sasama mando ngana naye ko blasira wallahi kitabu mubaraka kitabu dilal alani sene dakene mi Allah subhanahu wa ta'ala ye barka do kitabu la qabulu dama kitabu damina na be kala atlela kitabu yimbi to kala na insha Allah ta'ala nji kan ala rola ila qiyam sa'ati ka tasadu ngol de mel kelima kada munga asbana ibtaga an liwajhi Allah azza wa jal asbana Allah subhanahu wa ta'ala nyada nyin kama ma kana lillahi dama wattasal fammanaka Allah subhanahu wa ta'ala jati kama butusena wa ma kana li ghayrihi bana wa fasal min jara ala tanakama obijo maslama bi ala deli ala kanga ketaw nanga fotaw ke Allah subhanahu wa ta'ala jati kama seli joro korta kama ayaka kitabu dace ni seli assalamu alakramandum Allah subhanahu wa ta'ala alakraba sama taklifu ay doni da kuna kaci amanduma akumbi bato kibaru chama jibril alayhi salamu ka aywa dalane ka kana alakrabama akuma na jora seli dilika alakrabama ay alakraba wele kata aywa kabakulu bilwolo vilani nyonja fili mala illa ala jamakulu korta lela joro kerngara na ka selidi alkrabama sel korta ya sababu ye sel bonyeni self samandia ya sababu ye okuma alkramando aya sokola ni o seli fen varale nyonga nyafa ye misekaka aya chesri afen no shidona afeko kala ka shidon jango aywa fardan sunna kana nyamima jango sunna ni musahabu kana nyamima yama wajibi dem sen monombe aywa shariata hadisa zahira fe hadisa la alkara saltuma niveau aforan qadru minni wajibi ya hakadowa sunna ya hakadowa musahabu ya hakadowa o shidon dila hadisa yivana an hadisa warabi nyongumbe wa an hadisa warabi nyon fara nyonga wa o fana shidon tila mana kele minni enyana konin ndama de beyi fewra tayni ngofe anyinne do o dem sen jama kulu fe ay to anga sekango anga nyeshi atama sharia kalama olomu munu be wele ko olomu shar'iyya fa jiya sabado qur'ana kala ni ka shidon ka hadisa kala ka shidon ka feko kala ka shidon ne be wele ko olomu shar'iyya ko sharia kalaw ne ve sabade islamia sharia la seli ne ngala ni ka shidon o jaku ya ble alsama ke mana musomama jango ikana fenvo Allah subhanahu wa ta'ala ka dine na min dala khususan addu'atu kirngar liyana mamunu be mo wele kata alama o ma to ngan chesri anga sekango anga do ko fiqhu kala e islamia doye asamet saka famu Allah ta'ala saka bato ko nyuma ni te fiqhu shido hakili nyuma Allah subhanahu wa ta'ala fa lako di anambal islamu ma aslama nga sigi temenena atartigi sunna wujate ye andona sunna dallu aywa jolila iye la tartiga pamakana ako sami Allahu liman hamdahu faliya sunna ye adallu ye li qawlihi sallallahu alayhi wasallam alkarabaka pamaye إذا قال الإمام ألكركو أمانده ماكو أن المامي فولك سمع الله لمن حمده كنا نعم المامي بافو سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
kan munun be almami kofe ko anga almami jabi ko anga fo rabbana walakal hamdu ko kadaka ko anna mamunun be ni vo ko man wafaqa qawluhu qawla al malaikati ne mami ga pumani alaka meleka ko puma bena aywa ko fota ni aywa o tigala maka fota bena o ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi ko tigala ma jurumu min ngeka koro ko allah subhanahu wa ta'ala bo yafa aslama pumani ba jirana ka fa allah subhanahu wa ta'ala ka meleka be duko la kake anyiru kan cesiri rabbana walakal hamdu folila ni duko flaim bena anga jurumu korale bibbi ya rabbi allahumma bena sababama la tertigi allahu akbar jate sel sunno doy adalu abdullah ibn mas'ud ka hadisa ya allah subhanahu wa ta'ala ka jien ka bo abdullah ibn mas'ud ma abdullah ko ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaka kiraye kishinne ma alkrabama yukabbiru fi kulli rafa'in wa khafadi qala kira sama bi allahu akbar fo aka aywa birli bela anaka shulil bela jelela wa qiyamin wa qu'udi aka wulika job bela jelela ko be allahu akbar fo aka sikili bela jelela ko be allahu akbar fo imam ahmad lakali imam nasai lakali aywa fa takbiruhu alakra sallallahu alaihi wasallam ka allahu akbar foli aywa kishinne ma be alakra baka fal khafdi war rafa'i aywa aka kortalini aka shulilula taratan pmadawla wa tarkuhu ukhra an pmado ayira abatoyi dalilun ala adami wujubihi o de daluye ka fa allahu akbar nun foli sunna ye jakuyate ni jidon be fuqaha udela na shidon tila tukula iko bolo mina ibi sababa soro wa huwa yubayyinu sunniyatahu ninde ba sunna ya sabati wa tashahhudani ay tahiyya fla sunna ya sabati la darti ko tahiyya kala ya sunna ya selila da qawlihi sallallahu alaihi wasallam adaluye alkarabaka pumaye idha qa'ada ahadukum fi salati alaka kira ko aywa muhammad ndon kona dola kele nya siki selila falyaqul at-tahiyyatu lillahi kwati gila maka aywa afo ko at-tahiyyatu lillahi o kore aka tahiyya kala ka dala kanye tahiyya du ko kerngara lenyi alkaraba sallallahu alaihi wasallam ya allah subhanahu wa ta'ala funa e seli kono akalani ka dakenye alkaraka sunnadu muttafaqun alayhi imam bukhari ni muslim benananga wa taqdimu al-fatihati ala surati ka al-fatiha kana nyefe ka surada al-fatiha ka laqdartugo yo jate sel sunna fe le muwadhabati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala dhalika fi salawati kadaka alkara sallallahu alayhi wasallam dumina oka aywa abalano oka afatura oka selula wa taslimatu thaniya wa thalitha salam blako flana sabana ayo fana jate sel sunna fe المام كما يردن على الإمام المامك السكيلكا المامك وألمن على يساره أن السكيلكا ما كان منبع نما ينفع لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الكرس سمك صحابة سمرة بن جندب كحديث كما ودي أدلي أيها صحابي يكو وأمرنا الكرس صلى الله عليه وسلم يا نيامريا أن نرد على الإمام أن السكيلكا المامك وأن نتجاوب أن يرد ما كان يون جابي أن السكيلكا يونغا وأن يسلم بعضنا على بعض سللا أندوكا سلام بلا دوكا أبو داود والبزار أبو داود اللكلي بزار فنال اللكلي والجهر بالتسليمة الواجبة للاتباع سلام بلا أيوة ميمي كيكا سلي داتي دكتور تيجي وجاتي سلي السنة وفي أيوة ودلوية أيوة اللابتولي دي ألكرا صلى الله عليه وسلم يرى وشوكولا abo bo selila abe salamu bla bla li banginena seli aywa arsalama munu ba kofe olu ba ka salamu bla kamme sahaba tukura alkara bala o chogoka wade as-sunna ya daluye as-salatu ala nabiyyi fi tashahhud al-akhiri salkali alkara baka tahiyya labana ayo jate sel sunna fe da qawlihi sallallahu alaihi wasallam daluye alkara kapmay idha tashahhada ahadukum fi as-salati na dola kalin tahiyya kala sella tahiyya bane ko فليقول أتقل ما كافو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأتقل ما صلاة الإبراهيم يكلا الحاكم يالك لي أكا السنن كونو والبيهقي إمام بيهقي فني ألك لي أكا السنن كونو ما منو بي ألك صلى الله عليه وسلم كبمك أيوة كان وجوبك ألك بس سمعي نفوا جاكو يدو والما ألك سمعي ننجي جاكو يبليدو بكا ننجي olu ye mawye muno be hadisa ta na hirai olu ya famu dama ko solwela ayo tseka keni ayo salatul ibrahimiyate seli kono an seli koka aslamo ne famu ya surunye alkira sallallahu alaihi wasallam ya jirana ko ni ngeli chekan ama fa dawrati ken note ato ngatu ko don shiro mawla nanya don shiro maw bolumine
katugo doni shilaba nofe insha Allah ta'ala mi sababa sorop ma doni pmakan doni bo ba fode ko salatul ibrahimiyya kalanis aywa tahiyya kofe o musahabu de akannedu basabu asabatira ka bo alkar ba sallallahu dalan zanmaka nene va mona sunna dalu joriye ya don ko la tertigi kwa nanani pma munu nye ka fon nemi daka ni daka ne farda ne sunna ye ya don amana ni pma nu nye min tilqa nafsihi ka wa yarakun yoro bali ay pma nu lasilita min sunnati al-mutahhara alkar sallallahu alaihi wasallam ka sunna sanmana okmana kunya soro ki bi do fo la tertigi ma bar sabu ma ka dalu ta yoro don astaghfir rabbaka ya akhi balma ke ya fanyini daba ma fe la tertigi ngana e nywana te nafana nywana te la tertigi ti pma epma chogola ti pma ne pma chogola ni dem se chifi de sambi sabatara alama aywa atle kata se dugma ko de be melekelima atwa bi fo e ma don ira tle la pmata itale ko ma don ko lakter tigite nene nywana e ala dili Allah subhanahu wa ta'ala kana sara kayra la ni lakter tigit dondo e anyi abina sel sunna da nyonga e klo ma jawmbal make mbal ma muso abina sel musahabu no yakana ma fonyi sunna mun be nu kanne do ni nyolu dadato e nyonga e klo ma joy ko fana famu iko taka fara ika shidondaka o seli dakene o yika cartouche charger le insha Allah ta'ala ni sellan olu ye sel ko nyumana e be sel aywa baraji soro ko nyumana alaka getra ko hada wa man dubatu harafu al yadayn fi halat al ihram hadwa al udhnayn nya donne self tamandi yawla ako self tamandi folo ko ye rafu al yadayn taka fla kortali في حالة الإهرام الله أكبر فلو فواتيلا هذا الأذنين كلوف لا سانغاما بولف لا كورتاني أكون السيليكونو على صلى الله عليه وسلم يا أيوة السنة يا كفراكا الله سبحانه وتعالى يا مردو على كربكا مندو يا مرويا أدو يا سورو ما دو دونا الإسلامية لا كربلا سايني سرني كوسو عند دين مندي ويه كابو دكو الله سبحانه وتعالى كابو أكجيل قدامه okumbe alakara sallallahu alaihi wasallam de java jiju goro okumbe bolimisenu de dese farawla ko bolimisenu ndo o kama koro kasoro ni misiri wele la obina misiri la obino jo alakara bakofe na alakara baye ajona ko Allahu akbar alaka korfo koroy ko alaka bo Allah subhanahu wa ta'ala mi masa keleni noye annina var ko da noye ne mo hundi cike nga kiraye alakara ka Allahu akbar koroy oye utafa ko bo uda o b'a fɔ alakira nɔfɛ ko Allahu akbar u ka ŋaniya ye ko ala ka bɔ ala min bɛ ngama kɔrɔ ala to taala jibril ci alakira ba ma ko k'a fɔ a ye ko a javanen don ko maa minnu kun sulilen filɛ nɔfɛ misiri kɔnɔ ko a bɛɛ tɛ silamɛ ye ko kafiri bolitigiw b'a nɔfɛ minnu ni boli b'u kama kɔrɔ ko tuma ko a ka bolo fila kɔrɔta fara fɛn in kan ko a k'a fɔ Allahu akbar n'a y'a bolo fila kɔrɔta ko a bɛna dɔn ko ale Allahu subhanahu wa ta'ala ye Allamul ghuyubi ye ko ale bɛ gindo dogolen dɔn alakira satuma nana misiri la nin don u bɛɛ lajɛlen jɔlen tientigi ngalondigi jole kafirin islam farale nyonga ako abena mhudu fula miseli jogo na biseliti ni nyiminge abo kenno fa ya bolo barka ma fula korta ko Allahu akbar uyu bolo korta minge bolo misengo wara misri kono yoro chekulu fara nyonga munu malo yarani Allah subhanahu wa ta'ala hagli nyumanduma ulu tubira alaka sasama pamanu fa sekira chema doni sababu ala ulama uraso kono yemi voye o yenende nga halna sorla o tayble aturala aywa ma musahabudo anganjia ko famu wa qawlu ma'mumin wa fadhil rabbana ma'a walakal hamdu wa an amina almami koma ani mam biseli watigala ma ka olu ka fo ko rabbana walakal hamdu ko fana sunnay wa an yu'mina ka amina fana fo al-fatiha kalane bane ko fe wala dalina ko fe ko fana sunnay min ba'di fatihati ghayr al-imam في الجهر والتصبيح في الركوع السام نكون امين بفو كواك فو الفاتحه كلاني دكيني كو مامي با فو غير الامام الامام تنا مذهب ايوا مالك بن انس كمذهب لا او كوراي كو الامام امين فو الامام كومو دبي الامام جابي ايوا ني امين يوبا فو دجو كورو kada munga malik بن انس امين جاتي كفر دكوكا وحقيقه مين امين يدكو يا كوراي اللهم استجب دعائي ala nga دكو جابي no amina yi duko ye duko keli ginola yira jira kana doala o de chekan o duko jabi ka teli o kama malko mon ansuko kanga fo anda jukoro apma ba hagli sa woro to yerla aslam foro ba jamakul mun ngadine bi mine yeli damana ndara duko kono nya soru benenge ndara kar salaka ko misir la nya soru benenge nyini nye sugu kono nyini nye kungo fe
دينة منه ولا دينة بمنه شريعة غفور الله دينة بمنه على أسنة العلماء دون بو دلنا دكا أم السلام عليكم أنا حكي توانير الله مذهب الله المام مالك تاسر الله مالكم أنا سنية الله كمين تو مدينة مصر كونو ن ألك رسالة سماك الصحابة وتارك كوتو أيوة ألك ربك مصر كونو ودي المام بي أيوة الفاتحة كلا كذا ولا الضالين وبأمينة فو أيوة وداجو كورو كالمام جابينا والتسبيح سبحان الله فلي مصحابي أيوة في الركوع بمر مننا دعاء ساجد وأن يطولا أيوة نم يتيترو يكادوك أيوة سجود الله سبحان الله فلي كفه وأن يطولا قراءة في الصبح والظهر تلا كسلف أيوة صوم فردا كو كلانك كجنيا والظهر تلا كسلف نك أيوة كلانك كتقو ولا كجنيا تقصيرها بمغرب وعصري توسط العشاء دون قصري ككلام كندالا سوريا فتر لا ككلام كندالا سوريا لازار لا توسط العشاء ككلام كتشمانجا لا سافسل لا دون قصري إنك كلام كندالا سوريا كدمتنا إن شاء الله تعالى درجة من بولا قرآننا ودمنا قرآننا يرمنا كتادة يرمنا إن شاء الله تعالى وكمن يفو بكوفه وكون سورة الأولى أطولا كيف سورة فلا من غلا أكسر سورة كجان كتم سورة فلانا وقبل كالتشهد الذي كملا وشكو كلي القرآن ترتيبلا أكسر سورة من يو كلا فلو وبه سورة فلانا نسان فلاتي كنا أيوة قل أعوذ برب الفلك كلا جوكو فلو لا جوكو فلانا كقول هو الله كلا نو كرا ويكلي كترتيب جنة ويفنغوني إيلا لا سان في جنة دوكما دي ni يقول أعوذ برب الفلك كلا جوكو فلو لا يقول أعوذ برب الناس كلا جوكو فلانا كالتشهد الذي كملا وشكو كلي دو تهيا فلو اكي جيجا يكو فانا جاني ايوا فلانا جانيا كتما اوكا وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود السجود كيكيتو نيومانا فركولو فان بلا جليكا سبتي وفي ركوعها كروكو افانا كيكيتو نيومانا وفي القعود ني سيغرا فانا كي سيغي تشكو نيومانا اكوني مصاحبي نغان نيدو ونو ديبال قنوت سرا قبل kunutu dugaw kalani ka kalan gindo la ko kannedo qabla ruku'i subhin ba'dahu ahala ko akakkalan so ma farda ruku'i ka kon o kelinye wa ba'dahu wa dagaledo afana ko fe ni nyina nako kalan bane ka kon ruku'i nye abidaka ikake aywa ruku'i kele ko fe akhfid wa du'a ma tashahhudi hanin tayamunu salam al mubtadi ni bi kunutu kala ima nga jinginaye والدعاء مع تشهدي تهيا كلام كف أيوة دكودو كلام كفرت تهيا كا وكان ندو ناكو تهيا ولا أي تهيا فلانا دكوي تهيا منو سلام المبتدي أيوة سلامو أيوة بلاتولا كي كونغول جنة كناناي كينيان فافه كوفنا يفنغاني تحريكه سبابة ما دام في تشهديه قامعا حتى يفي كابولون زبابا مي ني أيوة أبي ويلي أنفه كو جاسيري أيوة نبي تهيا كلا كسبابا كو لما ما دام في تشهده ما دام أبي تهيا كلا نكادمنا تهيا كلا دمنا فوكنا سي اللباما أكسر أبي بولونغني لما قامي عن حتى يفي أبي كبولونغني أيوة نغنيا كفو يمرتونده كشيطان جين كبو عليما فوكتا أتلا أكسلا نيني أي سل سنو جاتلي كوفي أي سل مصحبو فرنيونغا فرنيونغا تشوكو نيومانا حكم تفصيل أدلتها أي فمن فايسا فيكو كما كان تلي تشوكو كما فمنا ننزرانا انغار مكو مينا كان نانو مينا كدوغيا إن شاء الله تعالى عندي كورتو عندي بلكي نو داي ميفو أمو كفما كوكرما دوندوني ألكرا صلى الله عليه وسلم كدالو كنموني أكمانو كيرا انغار مكو بيتو شترالا نبي لافيا إفنا باللافيا إن شاء الله تعالى لا الله نك سبب يكدو فتنينا أكدالو فلفلو كافو كوبلو فلا كورتالي كو كان نيدو أيوة فوكا سي إتلو فلما دلوية معاذ بن جبل كحديثة إمام معاذ الله سبحانه وتعالى كجنيه كبواني نجونغ بيل بايما الذي رواه الطبراني هتسميني إمام طبراني يالكالي إمام معاذ كو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ألك كراك نجرا إذا قام إلى الصلاة ناول لك تسلم رفع يديه كو باتك فلا كورتا حيال أذنيه كسي أتلو فلا سنغما أبا بولو بركما فلا كورتا فوكا كيني أتلو فراي إذا كبر أرسلهما نايا فلا أيوة نايا الله أكبر فواتي منا
aba flajinge doni ka fele wala wa fi riwayatin hadwa man kibaihi wala kalli dola hatsa don nana naye kwa bi bolo fla korta ka se kama ngun vla sangama hada al hadithu sarihun fi sadl al yadaini ni hadsa mu'adh bin jabal kan hadsa asabatile dola aywa foli jelela ka fo ko alkira sallallahu alaihi wasallam mi seli ka bolo fla jingi kala qabdi na fa sabatira hatsa do la kokura ka fo ko alkira sallallahu alaihi wasallam mi seli ka bolo mine ap may bad donde ko don shi da ba munu ma an nyefe no de la diruye don ka ngam minen no de la ni ma yika dine minen ni no na ufatule ko yibe sababaka alhamdulillah rabbil alamin no be ma u yemmi nyew bo dama de fo to foy faraka to foy boala ap ma ka fo am nga radio labbi ka fo am nga telewla ko dalu sheshite bulo jigini na sella subhanallah ba don ni du ngop ma de am ala de li alaka hakli ñu mandi ana fo bawma de su shikana mbla katugu kateme don shi do bo nyefe don shi do bo ko ngo anga dem mine anga barakeni ode ne mamba faka don bolo mina dalu yemi ne mamba faka don bolo fla jingini sella ne mamba faka dalu shidon tuku alaka gitoraka kitabula ala sature ay gafe mi wala fina ya tokoda ko adillatul qabdi wa sadli bolo mine ani aywa bolo jingini aywa dalu ala sajuye kitabu nyuma wala fi ala ne mami nye aywa o gafe nyini ko soro insha Allah ta'ala ibad adonga fo ko ala saturuk men diren shidon ibad do ye ka fo ko dalu jelebe bolo minanina ibad do ye fana ko dalu jelebe aywa bolo jinginina nga bolo jingini o de aywa mazhabu ye o de malik ibn anasika aywa tasiray o mambe Allah subhanahu wa ta'ala deli hakili nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ko di aywa anam balma alsalama bela jelema ni alsalama mi ni dine famu ko nyumana ibi lafiya dine tsega famu fiu faka kalande op ma alsalama chamana musoma ma koroni demsen ayto anga seki dine kalam ngalam lo enzigiran vede jango akake hakili diye alsalama forba jama kuluma op ma nima mi vamu ya ibi seki gafeuma ibi seki don shidomoma ibi seki nyin ngalima hakili nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala fe Allah subhanahu wa ta'ala ko di anambal ma alsalama bela jelema ala ko kaka ala ya kama ala ko ka alkaraba sallallahu alaihi wasallam na jinyan zanamoni abona sanama ngama barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwas samiul alim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم إنك أنت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما ayan duraku baniya mama